салом алайкум бародари азиз ҳамик наворе ки мо партофтемаш аллоҳ шоҳида бародарҷоно дина бовар ки вапше дар ми результат шидагӣ нест бародари азиз ҳамун мурдаҳо дар морг мондагиам бародарҷоно ҳамин бародаро миёнашон шикастагиам хоҳиш мекунам бародари азиз ҳамира ба назар бигирен илтимосон мекунам ҳамин навора лайк монед ва комментария бигзоред то паҳм шава ки ҳам бародаро бинабача моҳи шариф рамазон омадага аллоҳ шоҳида бародари азиз то ҳамин рӯз ма хеле видеое ки ма партофтагиам оли нами просто видео ме партофти субҳоналлоҳ ай 100-150 мақсад яъне ки зиёд ҷамъ мешид намедонем ида чи хеле ки вапше результат ноли нолай бародари азиз хоҳиш мекунем ҳамин навора як дастгирӣ кунем ки ҳамё рӯзи душанбе бояд ҳамин коршона бибинанда бародарҷоно илтимостон мекунам ба хотири аллоҳ ба хотири моҳи шарифи рамазон илтимос бародарам кад дуровар ин эҷада шав гуфтум биё хора хадмат дагасинса магасин эҳтиётем бачаҳо ҳамин мошина бушноса агон кас документоша наёфтесем млесо мега ҳичшон нест ҳичшон неста мега бале бародари азиз ман нигаҳ кардам навора шароим кардам беҳади баъд бераҳмонаи баъд заргиян мақсад ма дар телеграма мемонам страшниша дар телеграм бобои лангари будури тамоша ассалому алайкум акаҷони тамом мага рақамои худам чойна ина номрои мошинаш чаи қадима буд якҷоя граница дар омадем пешпеши ма омайса буд ман хо рафтам ҳай кадом аст ина мошина одамо бачаҳо ҳатиёт кунем бачаҳо ҳама одамо тити пичида ира шав як пассажири мара додан ҳай кард биромад пешпеши мара бу мара занг зада буд ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ дӯстон азиз худованд ҳифзо кана инна лиллаҳи ва инна илайҳи роҷиун бародари меҳрубон дина имрӯз ҷумъа аст ростиш ҷумъатун муборак ки намедонам ҳоли бегаҳ мебуряд навори пага рӯзи шанбе мебуряд дӯстони меҳрубон бародарони мо рӯзи пайшанбе саҳар аз тарафи граница мегардам меям 5 нафар дар мошин мақсад авария мекунанд худованд раҳмату мағфират куна бародарое ки аз дунё гузаштанд ва шахсоне ки беморанд дар меҳмонхона сабри ҷамил ба аҳли байти худо шифошо мутия дӯстони азиз хаиҷа баъзе бародарое ки аз тарафи мардадоро мақсад фақат аз тарафи ҳамун шафёр ҳастанд аз тарафи мардадоро нестанд барое ки як қисмаш омаданд ҳамҷа саҳари модаро омаданд 3 нафар буд 3 нафар модар омад ва як бародари дига омаданд мақсад 6 нафар мо яъне ки рафти кори худ мо ситуатсияро фаҳмидем ки мақсад ҳамҷа 4 та бигем пастрадамши 4 та зарардида ҷабрдида дуташ мурда мақсад аз ҷониби мардаҳо буданд ва тайяш бемор аст суме ки даҳми картаи шумо картаҳо якаҷон хайси хамс метем суме да картаи ҳами бародар ҷамъ мешава ҳами 4 тақсим мешава мақсад ки як барои ҳами дута марда ва мақсад баробар тақсим мешава шояд аз ин ҷониб буд шояд ки мақсад аз обурушу буд мақсад ҳамиё гуфтанд ҳамҷа ки мо мардаи мо шароит дорем аз аввал гуфта будам ки хай мо шароит надорем кӯмак кунанд омадам ба инҷа вақте мо фаҳмондем шу рафти коря гуфта мо шароит дорем мақсад мардаи худ мо мегирем мебарем даъво ба ягон чи надорем худованд хайршонтия ки дар ин ҳолати вазмин тарафи мақсад ҳами морам фаҳмиданд яъне тарафи одаме ки ина водители шидагиан ҳамҷа бародаре ки соҳиби мошинанд соҳиби мақсад зарари калон будагиан фаҳмиданд омаданд даста боло рафтанд аммо як мардаи дигааш қатъи мақсад ду бародаре ки вазмин аст бигем дар балниса ҳолат вазмин ҳоз ман сухана айёра метим бобои лангари метим ситуатсияи кора суҳбат кана нақл кана иншоалло бо фаҳме бисёр гап назанам бобои лангари худот гап занам салому алайкум бародари азиз умедворам ки хуб ҳастем соҳ саломат ҳастем бародари азиз чӣ хеле какай бобоҷон хай гап зад мақсад ҳамин хел омадана рафта яъне ки бародари азиз мақсади мо ин нест ки кадомеш ки рафт мо ягон чиз надорем пускай пасай наворан бибинанд навори ки мо ози гирифтаистем пасай ямнаш но дар иҷа проблема бародари азиз проблема асосӣ ин аст ки ҳамин бачаҳо загиян якташ миёна шикастагиян хела ака
میونای خبرهای هوشو خیلی دریدگی های خیلی آدم یعنی که برادر عزیز یا تشمیونش درگیر شکستگی اما ایش که خیلی گرفتاری شد میون شکستگی رو ما گرفتم مقصد میونش درگیر شکستگی برادر عزیز برای ایناش امی سحر بود داجه سون گفته ساختن خیلی بود نه داجه سون گفته ساختن که به سون قبولش نمیکنه خیلی که الحمدلله درو واردنش مقصد پالبوم سون در کار میشه برادر عزیز نگاه کنیم برادر عزیز ما مقصد نمیگیم که برادر عزیز شما میخواهی نمیخواهی یاردم کنیم و چه زور است کدام که زور تو میرسه برادر عزیز دستگیری کنیم این برادر در می فلاکت غلطیدگی هست خیلی خدا که دعا میکنیم که در این فلاکت نغلطن خیلی که شیده کار شیده برادر عزیز کدام که زور تو میرسه برادر عزیز یاردم کنیم دستگیری کنیم کدام که زور تو نمیرسه برادر عزیز راست نورا پاهم کنیم دست انشالله که برادرایی که یاردم میکنن دستگیری میکنن مقصد روزی همه پستی برادرها در برشون بیستن این اینجا برادرای هستن برادرای ازبک زبان از ازبکستان هم هستن در اینجا اون خیلی هستید نه؟ خیلی وقت است خواهم چیه گه بر بلند تا گفتن چی گپ شده گه من روسیه و ابراد اومده سردم سرحد زنگ زدی برادر که اونجا حادثه کار شده حادثه‌اش رفتم تا اومدم که بگشت روسیه اومدم دفترس کردیم بیسنیچی نگرفتم ماشین کردیم بعد میون شکستگیش گرفتم و اومدم مسخره اومدم گشتم اومدم گفتنیم که دو مرده دو تا معیبه دو تاش در مرده یا زنک یا بچه این زنک شما آدمی که خیشوش اومده ساره او همیو اومدم هم زنک هم خیشوی همیو من هیچ خبر نداشتم اومدم بعد خلاصا همین حادثه کار همین خیلی زدیان آوری او پنجمش هم زرب خوردگی هریم الحمدلله اوش سوستره کرد یعنی دو تاش وزنی این کاسته شما یکه؟ بله کاسته شما سون در شما جمع میشه شما برای صاحب موشه چی میشه؟ من صاحب موشه میشم او ودید صاحب موشه و ودید بوده؟ یعنی که سومه که جمع میشه در کارت شما با هم خیلی چوت سپورت میشه یعنی که اون سوم کپارم با 4 نفر نه با 3 نفر تقسیم کرده میشه یعنی که با یک مرددور و با این دو تایی که وزمینه خوبی شما که شما ودید گرانی توی شما چی؟ ما گرانسه رفتیم اومدیم شما هم رفتیم اومدیم راه خوب دوستان عزیز در روزهای سخت در روزهای مشکلی 1 متر 10 متر در این عرفه رمضان در این چی میگن روزه ماه شریف رمضان قریب اومده 1 روبل میکنی 2 روبل میکنی دعا میکنی کامنتر خوب میکنی پهن میکنی هر چی بینه با قیامت خطونه بعضی مورد در کوچه میخویم ما شما رو یا سال لایک موندیم یا سال در خیروی شما مقصد ما خوش بدین سون پارتیم خداوند خیرتون تیا ما میندور ما سبب میشیم یک از مقصد همچنین برادرای یک سوم میشوه مرده شروع میکنیم هر چی میکنیم ما با قیامت خدمت میکنیم شما نیز با قیامت خدمت میکنید والله بالله تعالی در این روزی ما این جمعه است در این بگو مقصد قربی ماه رمضان است من دروغ نمیگم نه از مردهش نه از یک کسلیش یکم که ما سوم در کار نیست فقط الحمدلله چی میگن قیامت بس بعد برادر عزیز همین مورم گرفتن بردن همونجا چی معنا داره؟ بله. همون خیلی هست که مقصد ما همونجا میریم چی کمه کنیم برادر میره در اونجا یکمش راست خودی زیادیه در اونجا رفتنش خودش ایجا با اونجا شبگو دیمش که همونجا خواستیم مقصد یک بشینیم یک جویا گپ زنیم بگیم برادران نمیخواد کوشش نمیتاری مقصد یاردم کنیم دستگیری کنیم دو تا دو باره که ما قطعی رفتیم به اوجره یک تاش به صحیح بود اون بیچاره مادر هیچ کنه داشتن این دیمش که یک باره 7 کس بود در باری او برادر هیچ کنه بود الحمدلله تومون نمو داره گفته که این برادر یک چگری بود و یوش جو واشه گرفته و یوش گرفته یا ماشین دیگه گرفته و نه تا دیگه ها گرفته دو معیب دیگه رو وارد اوش که قوارغا و الله برکتش نه الحمدلله که برادر پس وایتون چه الحمدلله که مقصد هست یعنی همچنین برادرها حاضی مقصدی سوم جمع کردن ما با خاطر خدا با خاطر همون مردها با خاطر همون معیوبا و با خاطر این برادرها که دستگیرش کنیم
100 روبل میپرته 200 روبل میپرته و کار شما کار قیامت شما نیتی دلی قلب شما را الله میدونه و خلاص دیگه ما به هیچ کس کار نداریم. خداوند خیرتون تیا کرته برادر نمره برادر زنگ زنی قطع صحبت کنی در کوش ویدیو ویز خیلی نوروش با اگر وزمینوش در تلگرام نش میپرته. بله برادر عزیز من نگاه کردم نوروش آویم کردم به حدی بعد بیرحمانه بعد زاگیان مقصد ما در تلگرام میمونم مقصد بدرین تلگرام در تماشا کنین ببینینشون. خیلی برادر عزیز درشون دو کنین چو بکنین دیگه هیچی با سر فرزند آدم هر چی اوید بگذرد نصیب تقدیرش روزی بوده اومد خداوند جوشن بده چون میکنی؟ بله یک چی بگم یک چی بیسم نکشش ولی از اون هم تا نکشش بود منتج نکنیم جسم بود بیسم بگم بینیم هم تا نکشش هم جسم برادر عزیز بسیار کمی حرام خور میگی این دیگه کمستون عزیز الحمدلله این ای جای نواری منه جای یعنی کارخونه که من همینجا الحمدلله حق درآمد دارم از همینجا نون میخرم اون او بچه‌ام باشه زندگی خچه داره خداوند حفظ کنه هر نوار دهقانی شده که در کنار تو میشه ما دهقانی بعدش کردم این برادرم مقصد صاحب کارتا صاحب میمونم ماشین او ضرر دیده این برادری که رحمت کنه پدرش نگرفته کی آورده هم بیمار آورده دیگرش آورده است و یوش در مورگن که نمیدونم دای خدنایی میتیانش یا بعد پرز نمیتیان خداوند حفظ کنه رحمت داره دستگیری تو یا رنگ هم نوار خودم کردم سوی استراحت نشه در تلگرام بابوی لنگری بدونید تماشا کنید. السلام علیکم و رحمت الله. حکجون تمام مگن. رقمای خودت، نمره خودت، کارت خودت. خدا نگهدار. با گذشتگی و صبر جمیل با بیمارش ان شاء الله چیزی کشید بعد با برادر ان شاء الله که میگم. بله خدا نگهدار. خوب.